bambajije ikintu ushaka ndababwira ko ushaka imodoka maze kubibabwira barambwira ati vuga izina ry'imodoka ushaka ndababwira ati ndashaka V8 V8 maze kuyibabwira barambwira ati nta kintu bitwaye iyo modoka tuzayiguha ariko wowe ntuzigere uyigendamo na rimwe izajye kuzanira abakobwa uzajye uryamana nabo ariko wowe ntuzigere ugenda muri iyo modoka na rimwe. Shalom, shalom, shalom. Turabasuje mu izina rya Yesu Kristo aho muri hose ku mpera zine z'isi. Turabasuje mu izina rya Yesu Kristo. Mudukurikiye hano kuri Homewood TV. Ni ikiganiro cyitwa nk'ari nka gishasha ariko tuzaza tugikurikirana buri minsi yose ya gatanu. Ibyo tuzaza tugikorana amazina ni Bahati Israël, benshi munzi mu ntara zitandukanye, hari n'abanzi mu ndirimbo, hari n'abanzi mu ivugabutumwa ritandukanye, ariko mwese ndabiyegereje mu izina rya Yesu Kristo muri umugisha kuri jewe. Rero tugiye gutangira dusangira amajambo y'Imana aho muzaza mufata n'akanya ko kumviriza muri iryo jambo ry'Imana nyene hazaza haba hafatanyijemwo n'intahe y'ubuzima nanyuzemwo bw'intahe yanje. Rero turazi neza yuko bigiye kuzaza bigenda neza. Imana ibahereze umugisha mwese mudukurikiye. Twatangira dusenga kugira ngo Imana ize kubana natwe mw'ijambo no mu buhamya. Imana ibaho umugisha. Yesu Kristo mu Nazareti uri Imana ikomeye, Imana ihambaye, Imana igira neza, Imana ibyagiye mu ijuru ibizima n'abasirafi bakayiramya, Imana ibangukira gutabara abona biri butinde ikagwendera ku ibaba ry'umuyaga, Imana ishobora byose. Turaciye bugufi kugira ngo amaraso yawe abashe kutweza adutunganye kugira ngo ijambo tuza kwato cyangwa tuza kuvuga rize kugira ikimazi kuri benshi, rize gukora ku mitima ya benshi, rize kubira ijambo ribabohora, rize kuba ari ijambo ribahindura ku buzima bwabo, haba no mu ntahe baze gukomezwa n'ibyo wakoze ku buzima bwanje. Kukomeze kubana na buri muntu wese, nzi neza kuri Imana ugiye kubikora, ni mu izina ryawe ryera, amen. Imana ibaho umugisha mwinshi. Tutarambiranye cyangwa se ngo dutinde, tugiye gusangira amagambo y'Imana dusanga muri Zaburi 143 ku murongo wa 5. Reka tubashe gusangira aya majambo. Haravuga ngo nibutse iminsi ya kera, nibwira ibyo wakoze byose, ntekereza umurimo w'intoke zawe. Reka ndusubiremo, nibutse iminsi ya kera, nibwira ibyo wakoze byose, ntekereza umurimo w'intoke zawe. Reka aya niyo magambo y'Imana tugiye kubasha gusangira. Ijambo ryatubwiye ngo nibutse iminsi ya kera. Hari iminsi ya kera nanje mba nibutse ku buzima bwanje, nango dukurikiye hari iminsi ya kera wibuka, ariko igitandukanye nuko benshi nubwo iyo minsi ya kera bayibuka badahindukira kugira ngo baze gushima Imana cyangwa se ngo babashe kwegera Imana cyane bitewe n'iminsi ya kera yabasimbukije. Ari unkurikiye, hari iminsi ya kera, hari Imana yagusanze uri mu bitaro urakira, hari Imana yagusanze wabwiriwe urabona icyo ufungura, hari Imana yagusanze utagira icyo wambara urambara, hari Imana yagusanze utagiraho kubura haba, hari Imana yagusanze mariage yari igiye gupfa ariko Imana irayigira yarabaye. Nukuvuga ngo iyo ni iminsi ya kera kuri buri muntu wese, uretse ko twese hamwe iminsi ya kera ntabwo tuyihurijeho, ntabwo tuyisangi, ahubwo buri muntu wese agira iminsi ya kera ku buzima bwiwe bitewe n'aho Imana yamunyujije cyangwa bitewe n'icyo Imana ishaka kumukoresha. Ariko iyo minsi ya kera buri muntu wese arayigira, nta muntu agera hageze ubu hatari ibihe bye bya kera ku buzima bwiwe. Rero iri jambo nkuko ryabitubwiye ngo nibutse iminsi ya kera, nanje hari iminsi ya kera nibuka aho ngera nkazamura icubahira Imana, nkumva gukomera kw'Imana, nkavuga gukomera kwayo by'ukuri shimitse. Byanga byakunda Imana iyo minsi ya kera naje kubitahura, iyitunyuzamo kugira ngo ituremere intahe, iyitunyuzamo kugira ngo ubuzima bwacu Imana ibanza kubunyuza nko mwihinguriro, aho ugenda ukabona abantu barakujyanira inzara, aho ugenda ukabona nta cerekezo c'ubuzima gihari, aho ugenda ukabona ibyawe ntaho byerekeza hagira. Iyo ni iminsi ya kera, ariko byanga byakunda umaze kuyitahura ukavuga ati yari iminsi ya kera, ni ngombwa yuko ugaruka kugira ngo abantu bamenye ya minsi wanyuzemwo uko yagukomeje. Ntangazwa n'abantu b'iki gihe iminsi ya kera ntibakiyikoraho. Hari abavuga ati nimvuga iminsi ya kera abantu bazanyanga, hari abavuga ngo nimvuga iminsi ya kera inshuti zanjye zizahita zimenya, nimvuga iminsi ya kera bari bazi ko nteye imbere none bazamenya ko nanyuze mu buzima bubi. Aho umukozi w'Imana asigaye yifata akaje imbere y'isengero
akavuga ngo je mfise imodoka nziza, je ndara ahantu heza, je ngendera muri vewuti canga se za Vanguard n'izindi modoka nk'izo, akagenda avuga ngo nibyo afise, akagenda akavuga ngo muri firigo nasize y'ibintu dufungura. Muri ibyo bintu urimo kuvuga nta kintu biza gufasha abantu urimo kubibwira, ahubwo wari ugiye kubanza kubabwira iminsi ya kera, wamara kuyibabwira none umaze kuyibabwira ugahita ubabwira aho Imana ikugejeje ukora. Ariko utangiye kwivuga, urimo kwivuga profile stat yawe tutayizi, nukuvuga ngo urimo kwivuga ibigwi, ni nko kwiyemera imbere y'abantu, bitandukanye n'intahe. Ahubwo kijya gihe urimo kwiyemera imbere y'abantu, urimo kubabwira ibyo ufise, iby'Imana yaguha. None kutatubwira itarabiguha ukuntu wari umeze, kutatubwira kuri iyo minsi ya kera utaragera kuri ibyo byose uruzima wanyuzemo. Rero ni byiza yuko babanza kubyumva kugira ngo ntibazabifate kurimo kwirata, ahubwo banza kubabwira kera utarabuka nguko kumeze, wari umeze gute. Iyo niyo minsi ya kera. Je iminsi ya kera kugira ngo Imana impagurutse mu murimo wayo, kugira ngo ntangire kuyikorera, ntago byari byoroshe. Nanje nanyuze mu buzima bukomeye, nanje nanyuze mu minsi ya kera itoroshe, aho nabwerageje kugira ngo ndebe ko ubuzima bwomera neza. Ninjiye mu mugwi ntabizi, abantu barashuka banyinjiza mu mugwi w'aba Illuminati. Intahe zanje bese muzikurikirana ku ma social media atandukanye cyangwa se ku ma YouTube, ariko nzogenda nzivangamwo muri iyi nyigisho kugira ngo twese hamwe tuzagende dusangira ubwo buhamya hamwe, tugafatanya hamwe n'ijambo ry'Imana. Iyo ni iminsi ya kera twamaze gutangira tuvuga ukuntu ubuzima bwanje butari bunyoroheye na gatoya. Nanje nakuze nkuko nabandi bakuze, navutse nkuko namwe mwavutse, ariko icari ke bitandukanyeho nuko nje navukiye amezi 12. Urumva navutse mu buryo ubundi nzakunda kuvuga ngo Satani yagiye kukugwanya, atangira kukugwanya ukiri mu nda ya mama wawe. Ni hatangira kukugwanya uwamaze kuvuka, Satani arazi intege nke ziwe aho ziri, arazi ahantu yamufatira. Ariko waramaze ukiri mu nda ya mama wawe, nukuvuga ngo ahora nubwo ahora avuga ati byanga byakunda, ashobora kuzanzengereza, ashobora kuzankorera ibi. Ariko umaze kuvuka aramenya, akavuga ati uyu nguyu nzamufatira hano, intege nke ze aho ziri ndahazi. Urumva no kuvuga ngo abigira agutinya uri mu nda ya mama wawe. Ubwo ico gihe ndakura nkura nkuko namwe mwakuze, ariko icari gitangaje kirimwo nuko nakuze numva nanje shaka kuba umutunzi, shaka nanje kuba nagira amafaranga, shaka nanje kuba notera imbere nkuko nta muntu numwe atabyifuza. Hari agakorasi nakuze barimba bavuga ngo amafaranga ni mabi, ngarashobora kugugusha, ariko n'ubukene ni bibi nabwo bwanakugusha, ahubwo bwo bwanakugusha cyane. Nukuvuga ngo amafaranga nibyo yagusha umuntu bitewe nibyo yahita atangira kugenderamo atagenderamo mbere, ariko n'ubukene nabwo nta coroshe kuri bwo, nabwo ni bubi. Nukuvuga ngo ubwo ico gihe byabaye ngombwa yuko nanje banyereka inzira kugira ngo numve yuko nabonaho izo faranga. Ariko icaje gukurikiraho ntago nazibonye nkuko nabishakaga. Nabonaga mu rugo nta kintu babuze, ubwo aho nari ntuye nabonaga ari nta kintu babuze, nabonaga bafite ibintu byose, nabonaga ku buzima bwabo ari ntaco babuze, bafite amamodoka, bafite amafaranga, bakaba mu mazu meza, bakaba ahantu heza. Noneho nanje za gukura numva muri jewe yuko nanje ibyo bintu nabigeraho. Barambwiye ati ibyo nta kintu bitwaye, tugombe kugenda kugira ngo tuzakwereka abazabiguha. Je nari nzi uko nzabivuga bagahita babimpa, bamara kubima nanje nkaza kuba umutunzi. Ariko siko byaje kugenda. Iyo minsi ya kera ndimo kubabwira ntago ari uko byaje kugenda, ahubwo bambwiye ati hari abazungu babibahaye, nanje ngombere kuba zabimpa. Abo bazungu nanje bakabimpa. Ndababwira ati nta kibazo muzampuze nabo kugira ngo babimpe. Icakurikiyeho baramuje nabo abo bazungu tukibonana, barambwira ngo barabona ntameze neza mu mutwe, ngahubwo ikiriho bagiye kuzanjana hanze baje kumvura ntago meze neza. Ico gihe bashakiye ibyangombwa, ubwo ni iminsi ya kera yanje ndimo kubabwira, bashakiye ibyangombwa bagombaga kunjana muri Amerika kugira ngo banjane kumvuza nkuko bo babimbwira nanje nabitekerezaga. Twagezeyo dusanga ahantu banjanye
nta forume nk'iyo kwa muganga hafise, ahubwo twasanze buri muntu wese ari kuri mashini. Noneho jengira ngo abazungu barateye imbere niko kuntu bavura. Banyeretse bya bitanda umanura ukaryama cyangwa se ukazamura ukicara, mba ndacicayeho. Noneho ico gihe nagiye kubona mbona bazanye helmet, iki kintu nka casque, ikintu kimeze nka casque nk'izi zo muri salo. Noneho barakinyambika mu mutwe, bakinyambitse cyangwa gifite akantu nkakajya ka serum bagishira mu zuru ryanjye ry'ibumoso. Bamaze kucoherezamwo, je natekereje niumva yuko bagiye kumvura nyene. Kuva ko kanya banteye igishinge cyo kusinziriza, mba ndasinziriye. Noneho maze gusinzira hashize umwanya je ndakanguka, numva abantu bari muri yo sare bose barimo gukoma amashi barishimye. Noneho je ntekereza mvuga ngo impamvu bishimye wasanga bamvuye nakize. Muri Amerika hari iterambere, navuga ati wasanga bamvuye nakize niryo terambere ryabo. Noneho icyaje gukurikiraho ntabwo bamvuye nkuko bo nje nabitekerezaga, ahubwo nagiye kubona mbona umuntu ari kuri computer, nkabona arakanda nkakajya kantu wokanda remote, wokanda telecommand ushaka kunyarutsa ibintu, nkabona nikakanda kuri machine yagakanda ako kuja hari akabari yonja, yapyonda kuja hari akabari yonja, yakanda pause nkareba ndahagaze. Noneho ndayibega ibintu birimo kumbaho. Noneho ntekereza sanga bamaze kuntera akantu bita microchip ibiriho 666. Noneho iyo 666 niyo ibiriko kuri iyo microchip. Bamaze kuyigutera bagukoresha ubuzima bwawe bwose, bamaze kuyigutera bagukoresha kuri computer, bamaze kuyigutera nta kintu na kimwe wongera kwikoresha wowe, bagukoresha kuri machine. Iyo niyo minsi ya kera nahisemo kugira ngo sangize na bene data, sangize na runaka wabudukurikiye. Kera imisi yanje ushobora kuvuga ati iyo foto irimo hano ni yanda, iyi ni foto yanje, ni igihe cya kera cyashize, igihe kizagera naho mbabwira iki gihe. Iyi foto aha ni muri 2018 niho nari imeze uko, urabona ko nari umusaza ashaje. Ni ukuvuga ngo ubwo ico gihe mwihangane kuba simbutse cyane, ariko nayo nzayigeraho kugira ngo nzavugeho iyo ni misi ya kera. Mpamvu twashyizeho iyi foto yanje ya kera nuko ari imisi ya kera turimo kuganira, nuko ari imisi ya kera turimo gusangira. Ese nawe ku buzima bwawe waba ufise imisi ya kera urimo kunyuramwo? Waba ufise iyo misi ya kera urimo y'ubuzima wanyuzemwo cyangwa se urimo kubunyuramwo ubu? Ariko ico shimira Imana nuko iyo misi ya kera idusigira ubuhamya, iyo misi ya kera idusigira izina, iyo misi ya kera itugeza harahi tugeza tutari kugera kubera iyo misi. Urugero, iyo hataba imisi ya kera ntago urimo kunkurikirana, iyo hataba imisi ya kera ntiwo warambonye ahandi hantu hatandukanye, ahubwo nuko hari ibintu byateye bindi byaje, umuntu asigaje kuri YouTube cyangwa se ku mbuga zose zitandukanye agashinga intahe akavuga imisi ya kera yiwe. Abantu bagahita baguruka bakavuga ngo arimo kubesha, barimo gushaka za views. Nje nta cano ngira, niyo kiri no mu bintu byatumye ntafungura cano, kugira ngo abantu batazagira ngo turimo gushaka ama views, turimo gushaka kwamamara. Umva nkubwire, ico nigihe cakera ndimo kubabwira dushaka kwamamara cyangwa se ngo tukumenyekana. Ubu ngubu ibyo mvuga bitandukanye na kera uko nashingaga intahe. Kera nashingaga intahe nkahita mbwira umuntu nkamubwira ati ariko ndangiza ubuhamya umuntu afise ishati ishaje cyangwa se yambaye cyangwa se akarato yokangabira. Ico nico gihe nibyo navugaga, abantu bavuga ati buriya nibyo arashaka kwiyambarira. Umva nkubwire shuti, ubu ngubu tuvugana imisi ya kera yanje yarambayeho, ariko ubu tuvugana sinabona umwanya wo kuza kuri social media ngo nje kuvuga ngo ibinyoma, ahubwo turimo gutanga ubuhamya bw'imisi yacu ya kera kugira ngo igukomeze wowe bitewe n'imisi urimo. Hari imisi umuntu ageramo ariko yakumva ubuhamya bw'ubuzima bw'umuntu yanyuzemo, bikamukomeza, bikamwongerera imbaraga, bikamusubizamwe n'inkomezi, bikamusubizamwe icizere ati Imana yagiriye uriya neza, nta kibuza nanje izantabara. Imana yatabaye uriya, reka imisi ndayibemwo, ariko nta kibuza nanje izangirira neza. Iyo misi ndayibamwo ya kera. Ndina tuvuga ati byanga byakunda bagiye kumpa ubwo butunzi, ntibyari byoroshe. Bambajije imodoka ashaka, bambajije ikintu ushaka, ndababwira ko ushaka imodoka. Maze kubibabwira barambwira ati vuga izina ry'imodoka ushaka, ndababwira ati ndashaka V8.
veho utimaze kuyibabwira barambwira ati nta kintu bitwaye, iyo modoka tuzayiguha, ariko wowe ntuzigere uyigendamo na rimwe, izajya kuzanira abakobwa uzajya uryamana nabo, ariko wowe ntuzigere ugenda muri iyo modoka na rimwe, uzajya ugendera mu zindi modoka zitandukanye, ariko wowe iyo ngiyo ntuzigere uyigendamo. Iyi ni iminsi yanje ya kera y'ubuzima nanyuzemwo, y'ibyo naciyemwo. Ahubwo ndatangazwa n'abantu bashobora kubona umuntu kuri YouTube cyangwa se ku zindi mbuga, bitewe nuko bakavuga ati uyu nguyu jewe sindamwemera, ntiduhuza amaraso, ariko wowe uravuga ntiduhuza amaraso, ntituraja kwipimisha, nta n'ahantu turahurira, nta n'ubwo urambona n'amaso yabasi ngo tunaramukanye, ariko kubera satani yaguteye cyangwa se ku ishari ritandukanye cyangwa se ukuntu ukomeze, umuntu akazababarizwa n'ico. Mva nkubwire, vugira n'abandi muri rusange, nkunda kubivuga kenshi, nubona umuntu kuri YouTube cyangwa se ku zindi mbuga zitandukanye, za wirinda commentaire mbi yo kumusevya cyangwa se yo kumuvuga, dore ko ubu byanateye abapasteri cyangwa se bihamagaye atarabahamagaye n'Imana, basigaye bakireya imbuga zabo nyinshi, bakiyita ba Ivona, bakiyita ba Ivete, bakiyita ba Arida, kugira ngo bazoze batukiraho abakozi b'Imana mu makomantere. Ariko mwebwe mwese mukora ibyo, nta kintu muzahagarika ku mugambi w'Imana, nta kintu muzahagarika mu murimo w'Imana. Iki ni gihe cy'uko tuvuga Imana by'ukuri. Kera twarayivuga dushonje, tukayivuga tutagira icyo kwambara, tukayivuga tutagira aho kurara, tuba turaza hasi, ariko iyo yari iminsi ya kera. Ubu ngubu Imana iratwambitse, ubu ngubu nta nzara turya, ubu ngubu ntabwo tugicumbikishije. Iyo ni iminsi ya kera twanyuragamo, ariko Imana yarimo gutegura ubuzima bwacu, Imana yarimo gutegura kugira ngo tuvuge gukomera kwayo, Imana yarimo kudutegura kugira ngo tuzayivugire dushimitse, Imana yarimo kudutegura kugira ngo ubutumwa bwayo buzamamare. Iyo ubutumwa bwamamaje neza bwa Kristo Yesu, ukamamaza izina Yesu rikazamuka, nta kibuza nawe iryo zina atari ryo rirabanza rikazamuka. Ryarangira kuzamuka, nawe izina ryawe rikongera rikazamuka. Niyo mpamvu bihugu mutandukanye, abari mu bihugu bitandukanye ku isi, atari muri iki gihugu cyacu gusa, niyo mpamvu ubona muba mutuzi ku mbuga zitandukanye. Ntabwo ari kindi nuko twamamaje iri zina rya Yesu, ariko benshi bashaka kuryamamaza mu bintu bitandukanye, bagashaka kugira ngo izina ryabo aba ari ryo ribanza gushigwa hejuru, kugira ngo izina rya Yesu rishigwe hasi. Ariko ni gihe cy'uko tubanza kugira ngo izina rya Yesu Kristo rizamuke, niho natwe tuzazamuka bitewe n'iki, n'ibyo Imana yavuze ku buzima bwacu. Iyi ni iminsi ya kera narimo kubabwira. Ibi ni ibice muzokomeza mudukurikira buri minsi yose ya gatanu, buri munsi ya gatanu muzagenda mukurikira iri jambo ry'Imana n'ubuhamya bwanje, kugira ngo bizagende bidukomeza, bizagende bitwigisha. Ese hari iminsi waba urimo itakoroheye? Hari umugani mu Kinyarwanda azavuga ngo imisi niba ngari ngimisi ikoni ngwe, uko nguko bakazabivuga uko nguko. Ni ukuvuga ngo hari iminsi hari izini gusigira, iminsi hari ubuzima gusigiramo. Kubera iminsi wari urimo barimo kukwita amazina atandukanye, kubera iminsi umazemo igihe barimo kuvuga ngo uriya kadashaka. Umva nkubwire, reka iminsi ya kera iyi ngiyi cyangwa urimo kunyuramo izaba iya kera ku buzima bwa, kugira ngo izategure indi minsi y'ahazaza izakubyarira ubuhamya. Ubuzima waba urimo bwose nta kizakubuza ko Imana ibyo yavuganye nawe itazabisohoza. Iki navuga ko ari igice cya mbere. Tuzagenda dukurikirana ibice bindi byinshi kugira ngo tugende twumva iminsi ya kera kuri buri muntu wese. Iki ni igice cya mbere cy'ubuhamya cyangwa se n'iri jambo ry'Imana twarimwo, ariko tuzagenda dukurikirana ayandi magambo y'Imana atandukanye ku buzima bwacu, adusubirizamo intege. Ari byo kwena tuzabyigisha, ntabwo ari ngombwa ngo tuze twigisha ibijanye n'iminsi ya kera gusa, ariko iminsi yose waba urimo nshuti yanjye, reka nkuhumurize nkwihanganishe. Ndashima Imana ko ari cyo wakoze ku buzima bwanje. Nasomye ijambo rivuga ngo Yesu Kristo uko yarari kera n'uyu munsi niko ari. Imana yanabaye ikangirira neza, aho nta muntu wandebaga, aho nta muntu wese yari yarafashe ijambo, ariko nkabona ikiganza c'Imana
ntago Imana izabura kudutabara shuti yanje, ntago Imana izabura kutugirira neza. Rero Imana ukuntu yakatuye imyaka yanje kuri iyi foto, ahangaha narishaje ariko ubu ngubu wagira ngo niho ndi umujene. Iyo ni iminsi ya kera, ariko tuzakomeza tuganira amajambo y'Imana. Twarangiza dusengera abari mu minsi itaboroheye. Ushobora kuba uri mu minsi y'ubugwayi, ushobora kuba uri mu minsi yo kuvugwa. Humura, kuvugwa nta kintu bitwaye. Kuvugwa iyo bakuvuga si ikibazo, ahubwo ikibazo kubera iki batakuvuga kandi uhari. Ngo bamvuze ngo bambeshe, reka babikore nta kintu bitwaye. Bajya nibo bazahindura amagambo bakaja kuvuga aho Imana ikugejeje ukora. Mwarahezaga, Imana yahereza umugisha. Reka ndangiza sengera abantu bari mu minsi itaboroheye. Yesu Kristo mu Nazareti uri Imana ikomeye, Imana yambaye, Imana igira neza. Turagushimiye kubw'ijambo ryawe, twumvisha iminsi ya kera wanyujije ku buzima bwanje, ariko hari n'abari muri iyi minsi itaboroheye. Reka ubuzima bwabo buhindure iminsi yabo kugira ngo ubashe kubiyereka nk'Imana, babashe kubona ikiganza cawe ku buzima bwabo, ushishikare kubiyereka. Hari abamaze mu minsi y'uburwayi, hari abaze mu minsi yo kuvugwa, hari abamaze mu minsi y'amadeni, hari abaze mu minsi yo kubura aho kuba, hari abaze mu minsi yo kubura ico bambara, ariko reka ubagereho. Abatagira ico bafungura, abatagira akazi, reka databuja ubiyereke. Iyo ni iminsi databuja warimo kubanyuzamo, ariko reka ubahindurire ibihe uzaba ukoze. Zikuri Imana ikome. Urakoze kumvishe gusenga kwacu, mu izina ryawe rye, amen. Shalom shalom, mwarahezagiwe. Muzakomeza mudukurikira kuri televiziyo yanyu, televiziyo yacu. Mukomeze kudukurikira, muzagenda mubona n'ibindi biganiro byinshi bitandukanye kandi byiza, kandi bizabageza kuri byinshi. Iyi ni Homewood TV, mukomeze mudukurikire kugira ngo mubashe kubona ikiganza cy'Imana. Shalom shalom, mwari kumwe na Bahati Israël, mwarahezagiwe cyane.